Hon tapi ikirai berabang dan puji Yesus Kristus amen penau tempat dak ini kasi tong pat sampai Kristus akan kado pilo itu mamai pangceng kona tapi ini dak monjir asan cong ke bang teman teman ini Kristus akan kado pilo ini hasil ekor lang lu nang dengpi sok seke praisi ang deng so isi pen ne kepan itu nang ajo mate nero kehing nunga hai kipeti ben nang tebok terai bang suri ke kota hai bon tanang thang tapu nang gaji kehing no tak abang Senior pastor kan senior non apor pilo lang kan announcement lang kan kado mo por
Rosi hempu instrument pen dum kadoi pan kadom pilo. Ini dum kenang sot kapaklang alam dak ber kitab tu ho program no. Dum kadoi telong re butai. Sanchong home service ke kaitang attack dikon in charge atum si program Islam ko and voice message nili long kan silong ko. Dan service ke Reverend Hilson to pastor si Selamat po na pag-message na lang si Ipon po. Mo kiban ci aroya Bhomkuru 6 September ni ke nanasan ini tanah setahun ongkar beda nasi mo aroya bangke 6 September bangke rong helan pen rong yang samcam ini panglungpet si Daggeja hembang po, anak panduan cerah po. Kapag asal cuman ke mobile pen, laptop pen, TV pen si, join. Ado bawe bang poket bandak ke itu cetong lo, pen mask and helmet kasi kapag tanggo, pen social distancing mute tanggo na. Ini cetong ketik asal dalam cepet pen asal terlihat lagi. Kita sibak kita istirahat kita memang ini cepat pada kacau dengan apa kemar long tabang so corona dunia boleh lepen kardom dia pandak control appointment itu lepen pada bulan itu sudah appointment kardom pinai nomor isi kardom pun nanti ke missionary designate itu makorte Mr. and Mrs. Kamsun of Heart alang pansitum invite lo alang nita dampo si chaklo kasi sik pime tegya pan awokran na pen video kedang ado weta sik pime tegi pala pan alang tumang pan adon pona cross culture mission itu Nepal nada manang si invite lo pa survey tentang lo box dan nomor coronavirus pen atang pada Nepal dan India dalam bom asal-asal ke $6 nagdo kabe kesung hai saya lo bulatan te non amat kalisra 2022 pen ke itu misalnya to hekja pa asmet kompona tapi itu mah mission project lo silver jubilee amendment 7 English school 0.0 Seng tanglo kita tangan ta lesson result metric ta itu no maksudnya hem kami penepotnya sebenarnya kenang sonai misalnya hem kami penepot temonte bangote rurai ting semisalnya hem ilong hekja serling school man aroni pona misalnya hem kami penepot si sumarta komre penepot si door look his kirung pendor dok master nomor itu pilihan si mandiri pen ko video tunang bom nasi rapcin pen so sekolah bikin long hektar pan ada alam pen bikin joran DPC Resource Center dak mana unat sam sekolah ke dalam din hello plan minong ke dak youth pattern do master plan tengke per ke parking lot ko atha ke youth pattern do ko ing degen thong dengan thong te daksi Sunday school classroom dopo seminar hall dopo pastor office dopo kitchen dopo conference hall dopo yo so multi purpose open hall seminar consultation ben Maharaj itu bilong ko sona pandi timang so timang ka kipleng kejepan kemadong pembangunan itu kaletan wiki rong jehon alang licor asupo ikan podo apedo rumi terapi aporte bikas rong jehon kata adon la doa apa minggu lepening oi dana makan ginso anak minang sangkrong si Jepang resmet adon dona laman kepeklang tang laman point trokan lo point la adon senang adon lukis ada tentang semua dan Pakistan senang angdi si dum kapaklan tang laman dan jalan pada maksudnya
Jakong perfect itu mencikian nono por nangtung itu pada program tu. Nang hemarun tu mau ada sang hope teme cingrum pen nang kan kirol pen cho kami bang long kono panu. Tapi itu macam kali mobile pen teme, TV pen teme, laptop teme, yang kelang dun pen. Nang kardong kardidun bang dun ang turka. Nang kajong cer pen itu ang kata. Last bet nang dun pada bako. Itu missionary designate Mr. and Mrs. Kamson Romhar ala kompan ada sik peme tiket pan awak kompan lebih peme peme ha iklan kita kamat hata nangle iban kulutha Malaysia langkum dak itu monduli pen missionary adjustment cross cultural mission atau apa kita tiket pan peme ha pala dat itu survey tangan tingpen ning hang long te so dim kita nang mission akan kita nak kerja our cycle lane untuk kita atau right said on English school of time pun itu untuk sonsi mission hem integra smart of own hekti lapen yang pada nang build ke make ke tak bon hekti nang rat macam bon hekti nang so school kan so kita tangan nang resume to aku fellowship ke long yang pada metrical result ke mission ke long pada Kalau perang das nak kinam sort night itu sekolah hamil mucat ke kemang dia mana lagi perwara perang. Lepas itu dasmet Kabjin pen itu makardom ham tak dapat tang payment ke mana lagi ke nak ke komputer. DBC Resource Center dapat tang payment ke blueprint thing master plan thing plan kon di merah itu ke plan kon di ke mana thing Kemudian kerja pada resume nak tunta, bukti lepen dia nak tunta. Lepen kalau datang bukti orang Cina ada shore, ada stoko, ada lepai, ada lepai. Lepen ada orang tua nak pandai tu, hidup lepen yang oikan terseluruh. Lain kita sama pelanggan, ni apa yang dia pelanggan, ni kan tu apa nak lain pelanggan. Lain tu apa nak pelanggan. Jadi sahabat bersama. Amen. Adul tu itu kisah dia tu dopik ke bangsa nona mati rok tu anti matok di pona, cuma kote aluel Romhar, alang di hospital di rok sido, bangsa coronavirus kena jauh, alang matok di pona, sudah tadi di Cingkilong, tak seilia, salang panas matok di pona, alang di Sagura, BS Romhar ta, bukating, pong so, dan orang tu Sampai nadang ni codok ta, diabetes kesu, sampai low pressure, sampai dulu itu. Dan cuma kau deh bouncing rong par apiso, lang dah kubiso apa ni masih. Alang ni panda agam kona, sampai cuma je lagi kata bi kau deh kanaming tipi, sampai alang ni John, Dr. Nihar, das alang ni kata agam kona. Lakum ta bang ini ta corona sebelum lape tumang ke dinai tipi lape aja dingtu lo stroke kan jauh ke sukiro tumang kote putera ala lipe ala mana tumang corona tak hem kisah tum tu ulang tum ninggere pen kecil banding doan doan adom di kona lalu ni juga perkelan tamlaman itu bagi kon obat kiling kerja orang di sila kisah dan doa dan kos. Department itu macam ada. Dasmen itu macam hana kote aluel rompa. Alang di sodasi hospital di Roksido na Jinsu kan. Na alang kan immunity aja kompira. Alang lepan kita doa alang tak resume alang so kisah kan. Lain itu maka dong lepas ni kan nanti anak ucor lepas supi pada jenis lepas ke anak ni Sagura bias orang kata bukating lepas orang lagi do kerja orang kesulitan dalam pemira apa yang center kita anak ni beda sebentar kita sesuatu ciri tiap temu kau bouncing dong part anak ni corda Ukiso pasi betul ya keso dan sebagainya dan pemeta dan kalau jinso yang kamu lihat
เป็นเจ้าชายนครได้ดรมิฮาร์ดัสและบางส่วนการนำที่เราพันธุ์langsung corona virus menjadi awal betul-betul yang surah dan isu-isu dengan media dan kemudian itu nanti linai TV adalah Iraq isu dengan jadilah nanti surah adalah mana minha betul yang dikurun dan betul yang isu kirim doa nak berbeda orang major dan ditolong tak dan kecini dan dan hospital ke sudah mana pandang dan jensuran apa pun yang dipend sejauhlah lalu kau pada nanti pilihan malu itu makar dong penting ini atau ini kesur meja pasing tu cuma pergi dan puji suami dong Amin. Kira beberapa itu pastor pardon labe announcement or game benefit non itu dalam sendiri apa yang bapak sifat ini Kau ya panta yang puji Yesus Kristus men pen kardong pilo kardong non ne members puji jan sang deng tipli ang deng so nerke nang litum arnam alam pati boknan angke arnam tanang litum along nang pati bokpo litum aning jepang ternon jan sang deng tipli ang deng ning bidang ason an alang li pan le hodai pet non Pima alang ni kenang ni tumahan ang matawer. Isya pita rang deng pipo ang deng so troksi. Kita nang deng pi tong kebra isi ang deng so nerket. Nang pan hempo metangsi nang japu lapen nang dudun po. Alang ni nang pan rapwek ji lapen nang turchorchi. Lasining biri mati piriri. Kita nang deng pi tong kebra isi ang deng so nerket. Philippines ang deng pi kitom ang deng so trok pen troksi. La penili anam aning ke hang ateng ke klemjia paning hang piklo potsi ni limon dulia pan ceneklo. Aron ang hukum ki kroy pen ajokle thorong ni plang un puluti. Nili ke kroy pamisi nili pan ni din muwe pinlo. Hala hai hai ason an nili pan ale do pusi nili aprang ke lakalo. Seta nonti Kristo penapot hala hai hai asan an nili pan ane awi pusi nili lakalo. Philippines ang deng pi kitom ang deng so trok pen troksi. Apo nang ipipot churulo. Bible apot alang aning GBC dan apot benajok alam te benajok sami alang kitupan aning GBC anam tandame alang bangso apot benajok ning parong lo la pen kadu eta mening arong lo pase ni ning thelo thema alang bihek lang apa bangso so ne bihek kuna theklo Craig Jackson thema alang ma kaitame kapang mong theklong nasi bangso so Craig Jackson theklong kaitame asana anse jakong pekidun na choro lo Nore tum dan churung pona tum jiu song se dan pon ko atau dan apa tum ejak pon kon jadi kan se ana manje sem ha pon ko dan churung nore tum lun me song pona pen harus sira tena ke 1 Antane pambangso alam jeteke regala jeteke regala
Cirung dana muda senang. Senang hal itu di parping lah, mampu, untuk parping lo. Jadi, angpan kiro baju kan bukan dong mawar saya singit sekali. Itu mana hambom lah kan. Itu mungkin aja soalan sekali. Itu hati nak kedua bom terdapat itu hati. Akan orang akan masuk. Itu mana cipi dalam. Itu celaka dalam lokasi dalam hal ni. Kanibang kan aporkan usi ampun tindakan. Itu ni doktor kita. Labang solam pini apor sama itu terima kasih. Dari separuh itu doa lepen hemalong. Labang soal program malong ampun asitong dong. Along ans sama. Itu kan kahon dan insolong alam terima kasih untuk tindakan kan kasih penolong kan apor kan itu ngecodong anu pun nanti nang an. Itu lepasan kecil penang pembom, tapi kecil pembom awal saya, kawan ang pembom ji, tapi kita nang pembom itu sosial itu nang codong. Doa dan setengah itu nang orang kan inso alam itu macam apa? Tapi itu kita nang pancing hom. Aku nang kamalong termasal bar kita pun macam apa yang sih macam nang deng kita. Tapi nang pergi juga aku nang pecah nang tuang kita. Tapi aku lah mangsudan pan hodai long itu metang abang. Tapi nak kau ini doa sampai itu nak dung lo lah pernah hodai tu. Ani bang sampai itu tentang pen. Kalau lu jadi claiming tamlis teman pun apa tu cepat komuniti mandai pemenang jabat mo. Lah mangsudan apa ni hujung kilom dia apa. Itu macam perfection tu Yesus Kristus sama kan hodai benar dong. Amin. Non itu Bible keporhi apor ipo itu jina oke bilang kita mungkin masih temporte oke maksudnya juga par. Ini di Bible program kan? Kecing ang ding pi kripli ang ding so kriptoksi pening koyan. At happy lagi Abraham Apan megde jodok hirjume kipi. Ron cedolmar lepen akaprega recho atum aputak ke haiben. Abraham nakachewoy akut save arlok recho arlok pusi cetang. Along Sodoma recho alang ipan cetong damlo. Lepen Melkizedek ke Salem recho lo lepen alang li ke inut kang tunai arnam kurusarlo. Alang li Abraham along him lapen drakha horlang wanlo. Lapen hirjume ilo. Lapen pulo kang tunai arnam sining lapen piuthe kipinchong abang Abraham apan pahirmena. Kang tunai arnam nang pan nang hutur utak nang kipahai abang anong petena. Anke Melkizedek apan alang li kelong tu kithi pon amar anang bong pen han ke pen e phan pilo Bible pori pot churolo non itu mar nam alam na chulona tum senior pastor alam pen dong se tong kan jumisan alam kan support Penengkel itu year of giving bagi pi adat alam jasmet cetan bona bu ceperai tangdo laben penangan ke nili kipi alam kaprek atau warben penangan tham kono pen pini tanah tun pen kipi alam cetan punya pasal ko nigi hangtu itu pan ke pene pan kipi ale lumawe salam si atumen radio paninga Bible ang dengke ilong basi dujong chotema bangsta ilong wet kijong bage choklim kale detai sebut kahune ya kapre Bible ang dengta puponji itu pan ke pene pan kipi pen ale lumawe ma aram chordom sana
Hempun nona por nang sumar de ben nang namang the kang chapra rap je pas ni tu hong no nang kar jong kang the ben de ni tu pan ka chini unji klar dak ben ka bujin je je bong tu ni tu pan pita Jesus met pesa roma amen elo mondali pastor alang le anong che thango na ben mondali ko son si dan kapachan ang lima lamang solang matao bon sita penang a member tum kepenapan ipitum ongeden badan ipi ongeden kalau so si theglo si ningkan ti mi hud ningkan mi lo actually kache chak ana mata man ki claim kache chak hud si ke padu to new year resolution dan ni lamang so ningkan arjonang bong ni sana kam hasi lakuan cecak di kalau pesan ke cecak Sunday bersih alang ni ne apang pen inu da electrician pen ne cingkia wala dia jaham kang ya pen an kene electric wire lemah pen lasan kali peneng abang ketum kithul bersih cecak nai bersih alang ni ham amasi suri ini kipiatum bangkuan do thor thak bahut ke liang bo pen tham thom tong ke tong thur pak nên patur pak ke ala minum bong long electric wire ala pasong ber maka patur pak la son se bata ini tham suri pho kipitum doma bo ber plek patur pak suri kep kipiatum doma patur pak ber-ber patur pak masih bangkuan tum si suri tinggi bahasa cak suri pau cak suri kepit cak rumah pose ayah ka dikon tum gam men kitok lok dah pi judat kan nanti lana menit ke cak lo suri ini lana menit cak suri polan si cak suri kebelan cak sebang dia tum tur tebori dah tum mana cilok tu electric software nama cilok bang dia tu tipi tum dek tur tebori dah ni jasemet nak dong koan sikipima member dong koan sikipima ni lega jini ye pang akenang ka be bos ta arnam lape nangli ansi jini chale nili piso pen nili dong pera so dong koan sikipima la nili jini pana right boda nangli tuma bang putin koan sarnam hatpima nili nang jini tu ye account ka be boda nili tum hemisi pedam so bangke Sikima sijini dulu, apa sijini me. Jasmine, nilia se pastor ang hotel hello, ki kroipen karjonat, kita bom thekja pa ilang hotel hello, arna malam pen rada pan thang bachini bom naji. Lapen ke karjong ache the na nali koning tang tema ke nali kipi atumo bakipia history chalang pensi ne karjonat mature chima. Your spiritual life is measured by the manner of your giving. Nali kwan sarna pan kipima la persona li karjonat ing tang mai ngan tema tum chichini le. La si number 6 approximately tum tithes and offering binangi kepen pan pen ningkang samadan ba tining hang an pen dan gipi yelang soba arnam senang hang posi tithes ancol nang hang ali offering nang hang free will offering nang hang tithes ba mote pan kepen pan ba pan harus pen siap kep kita offering ba ngai tu mining hang Allah lepitan yang hak, apro lepitan yang hak, bon sita lagi yang demand me. Muda arnam, arjana sama thak, model sama thak, nang thik pi ke lah hello, je kep pene pana bangke pining.
Yesus Kristus mga thek hot le thegre tumta arnaw phan kiru la pen kan dukye phan danwa ala tum son phama danwa dong group si induk aprang sili ka chini na ito kipi dan kipi la ke itu arnaw phan kan arnaw phan karcho labang so akam is an act of worship. Giving is an act of worship. Thekre tum lagi klaim asal tak kan duk dami bangsa kita ana phan man ki pidami phan kita asi ili tum jokta deobani lo pulong te nona sana khat hemponi lo pulong te tum ta dan che wan ke lai ta ana phan tum kero ana phan tum ka churo je bangsa tum ke ba itu phan ke phan nak pela kapre katan tempo phan kipi ke kamatha ake chok kanai English pen right attitude. Our giving must be with the right attitude. Labang so ake chok kamatha pen bote ko pi phan si ni pinangi ko umasi tong kipi boli kali should not be obligated. Neta Kristen lo neta member lo ko se tong pi vek nahi hai obligated balik. Punta arnam itu panakang honakang Yesulam cemata si. Itu ini cepat rong pen kacing hok pen beijing hoi nai. Beijing hoi nai. Make it as a habit. Beijing hoi se arnam pan ekdom pipet eno. Mana itu arnam kada hole praise the Lord. We pipet arnam arnam cek. Beijing hoi se praise the Lord. Kasi li jokta ana bangkang dukje phan bang kardo me bang kono te ki gilda dam kono te kata poisa ining to poisa ave de gilda bang te yalo pasang nasi itu mana phan kachuro ye phan si aprong si ke etum dan pinai lake pivek nahi ho bang ya pihur pasi pinai la so bang kade nahi Mata arnam pen itu tu apa na hidup kau senang piluma langsung cemat pen kero kipi angke ini langsung kamu problem. Jadi medang masada han kemu han pi kan kapre tanda an ya kong pi. Bon sada lagi batu han stame pivek nahi la pukali ning perung pen legalistic kali nahi. Wrong lo komat munir phan jabardasti pen ki pinai la so phan kan moda anuti na bang poten na methang se chimatha bep thekang ji itum arna phan karcho ga aot ke do phan se karcho aot ke do bang phan se karcho ti pona lang di tu phan che the dai piloi pinchong lo pen ki na yan he tu meta itum han pilo lang so kasi Paul romanang de pikrei long itu mangi pulan Nang tu methang abangan pumpen kang kireng et athok asal sedang spini a living sacrifice kireng et athok reng et besa nang adan tini karbi itu nasi kartle athok ke pachiloji bi ta thuk petji hak se ta that petji akititan option tu dar pari eta Kereng era thoksenang pinai itu mah apa reng adventure na paling duper nai rutai bom nai ana ba klemi bom nai jelang so pangsi nang tung kereng era thokasang se pinai ana min tung phan ba hastoi to phan osang se pinai ni ba itu mah phan kamat theke je kong itu mani pil dan bible long ding duk pik hanya apa ronta akimia ronta aprang si Keceng Olympic Trip Lila, Trip Roxy Pening Kolo, Mohad itu kode Olympian por hilong tanglo. Abraham phan keme phan kipi ceng Bible long tok ceng edakan. Abraham kumara phan lo kipi, alang kurusar kithe Melchizedek high priest, ina kurusar kithe phan. Alang phan pivek nei bolang lagi. Bosta alang ni menhang ning hang masih. Ana phan keroji lepen kan tuje phan sela le hirjumek selong kelong project thelong pasi alang li hipi lage apang si
Aban aron lo jom ki theklong lo 10% kipi. Abraham alang le pan pibek ni ye pugoli. Bonta alang le arna ma pan kiro baga churo bang tung penjok si priest aket helo Melchizedek pan alang le pilo. Tapi na pia pike Israel jom 10% kipi aron san tunai da law. Aron san se tunai da lada halo ke chok ke de si Jesus Kristo la musafir het hat ke wang aron pen leke pijok kan mande Jesus Kristo me thang amat aron mode tem aron ke kroi pen une dan aron badu da kroi pen ne hukum kep tap pilo konsta hukum ke badu da kroi pen une dan isile ki kroi pen da ki jok jel isile ke hukum ta ka doe hukum kep ta kroi pen asi ki pijok ta aron tan ko bonai da masih kiu ne de dimela Posita labangso aron ke anam nang thik pilo ba standard ke anam nang thik pilo teba moda ki piche pa itu me thang sining hane akimi ron long langdam long te itu me thang ning ke hang masih binai bolang long danji arna mere to pa ke koi thek long ban do te itu makedang an nang pitike ilita ki pi to de kinyala mabang ke jasmet kachali nang ke lailo itu dipike akemen nahi sekene giving must be the best that we have akemen nahi dak kitchen ang nang pipli ang nang soket comment rock silong landam te na dum telo Abel alam Cain na penabela Cain ba ke agriculturist alang di katikia sana samse ipasi Han kepene panadan wan. Napen abela bangta ala bangke mer sakibia bang pi ke pangreng bang dak hastol nge to ko sama. Kena bangke thengpie thepene si katiki masi hem bang. Abela bangke Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. Alang ke pangreng piang bang pen akimen nei akok keng tham ok tai dengan ke jomen nai pada moi ok kala tak tham ok ini aman sipita keng tham sipita tik ini isogen tani pa keng tham sipa keng dan sedang lun aman di ake jomen nai lah si abela bang ke ake jomen nai bakang tunai ake menai ok si dan penang scholars kan sedang peglo ba penang biblical scholars kan kopiat hesi Cain adan anam dengden pen kopiat hesi Abel adan anam dengden research peglo asi penang do bolo he does not have the right attitude Cain ba akit chok aning gamat ha bidel po arna pat kiro ki pening pen bibidel po avere la apu ake thuke pene vocho wang hai pastu si ke ponda men supi ponot thoi ke ponon se da indi ke chopina tong keng hai tong ponda ne pine sam to pot belo sang tha ake men naya portion si ke pi ga sangal da tokte da which means he did not give the best portion of his products asi abel ke ake men ne Aking ham oxygen people put a check lo. Suppose he are not running wrong. He has the right attitude, the best that he has. Nina para ke men nice in yung pilo. At tikong adan mo pugala hello. Nili hemasor sinto pera kaita men supi puno thoi the puno la ka pat the cheng to ke chulong ling. Dan ri. Ke dan poma chu philong le na poisa therapy ke chulong men supi jo ta bang na piglo tani li no na chulong le la ta adan bidera na ki an si chulong si atikong adan ba first fruit offering ake men nai la ta the ke men nai si anam pan dan chute ke pene pan ta pipe le pe asana mung sita ake men nai asan bibide amasa ana la do na herjuno ta pile Malakiane be secret pilong number teglong. Cars is the cheat who has an acceptable male in his flock
and vows to give it, but then sacrifice a blameless animal to the Lord. Mere saka sokang tu nai sikit chadum ki pi bangke blameless mana cungkreng je bimari rasa amere sak tu sidang pondok akamarju asal kali akimen nai si itu dan sedang lagi kita malam ke lah hello je itu akimen nai le ana phan ki pian chot kali alang ne phan aprang sis binai itu government sakuri chongdat tu puno gatam kilong chenga sakuri ta aprang sige separated types ba ang kon magi piji ningkan samadan bolong te pena atan ko itu ke free will offering nai na pen in proportionate giving nai. What does it mean by proportionate giving? Na kilongan silang kan si pinai sa proportionate giving. Arnam kenapa? Akhirnya the least part, 90% kelang pas dah paculong no, only 1 part, 10% silang kanang aco, 10% ke abi akhirnya nail. Macam nang 10% pibom si, are you giving in proportion? Nang kilongan akhir jumlah yang bongpen, senang people te kopi apa sih pudang? Nang 10% dah pipomo, Yesus Kristo kipu aki mirono kipu lain. Nang 10% dah cipi pomo, tapi nang pada ansu se, nang ning aja kamuan penang cipi ni. Paul mata koren nama dilero kipu lain. Nang ning aja kamuan penang cipi ni. Jadi itu matro akan manager kali aprang si ke itu pan ke pan haji di aprang ni. Sini lagi hem dah pon bede. Dah office masih olive masih ni dormang pon thampel. Hem pon bede so itu nasab buta hai. Oh non dua cik lopang ke ibadah cakap jodoh hai. Jadi aprang si first to be offered to God. 10% kan ada masuk kantin. Itu government ban tax itu TDS. Tax deducted at source kami ada di. Kilo atau ada masuk kantin. Asi nearly 10% ke monthly fund berana masih pikir tax deducted at source. Nearly kilo ulip masih lo ada kantin. Elo mondeli ke Texas Sitiang Pom elo mondeli hatung ke tithing demonstration Sunday bulu tithing demonstration Sunday pan kepene pi kapaklan Sunday ya julo mepela itu mondeli ta claim nai pom langsung tithing demonstration Sunday dolo Oisa kilang ong pit tahun. Kaya par laksor niya sandya niya. Oisa kilang ong nailun si. Metha mondre tikon natum hisaban paklan. Mesen atau warpan pulote itunta practice ni ko na silar sige. Tithing demonstration Sunday. Ibe keceng hoy thagi pa. Anam an kero ipen edeng kepen phange chipi ibe keceng hoy thagi pa. Anotang te arna mahirjebe itu pan akinangji asonan what we need he will supply. Clear lang kala hello itu si pan ke pan piunede tumdo pa pingtung de tumdo bonseta jongsi itu akong enai dan seta piunede pulote so itum karjong achi the anak tangrag main tante langsung thegi ba itu arna pan cikio eda dana dorde da tibon ko gamat hat en si tidelo tante man ke panda tidelo tinte itu marna je itu makenang ja son tarna me pani piun ko abang asabo konde chatana itu karjong aja the jo asa chela main ke lain
Inuda part ini elong ate ma pastor kan arjulo. Pastor ne pan ke bena pan ki pisung krong ya. Kai ke da bil ke bena dorde jati. Cepat dorde thai. Jika sos ne tais ki pibom. Nama je pastor bang ulonte nang mo chiplo pen tais maneyong sinang radun pada nang piji ba. Ne achitim man bag nang radun po achitim ke nang tang spiu ni man. Oh lasam kata ne piuni. Usa se tipudu kan. Ama se apike ki picheng ke radun lo la pen pibom pen apien ke bang ke raba viken ta metang ta tan ke bang chipidong le. La pen arna ma hejume pleng se silong. Asitum aning aklong pen honde de pin. Tau tahu pin pen si pini. Alo tang ti tum arna pan chiki klong kon tekasin. Konta itu no si arna pan tang piu ne ke panera be ne tole dai piu si ningi pi pen do kulon ta pi tel kita. Allah tapi tu si poin ke lain lah. Je Bible lo tangka lang bang akyong nai ke no nasi kuda tangka lang public topik sita mostly negative positive na tangka lang ito komri apa tayo topik Yesus Kristus han kon begi sita negative na sa onda so kasi kacere nagi kamata nangi dahil Isia Timothy andeng pitrak andeng sok keblong pulo. For the love of money is a root of all kinds of evil. Tangka bangkang hon hello. Kahino sok an angkul. Yesus Kristus ari sangat tuhan tangka penajok asat lo dan aku kita batai dulu. Tangtung arnam lepen tangka. So ni itu benar. God and Mammon. So Mammon ke mathada pero te tangka det kali. Kene humpurti gari motor kada hai ta kang. So ni bos tu nak tu hidup ni. Bible long nian bakke positif alam ke tok pandor poisa na. Sige akamang nang pingkoy ang so kongker ko polo. Ada mangke Kedeng ang parte kipia hirjume tumu. It is more blessed to give than to receive. A coming point ang garapo. Lapen hinia korin sirkep troksilong tapulo. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Data positif asal kita pun. Anu tinda methan ni arlo ka cepat ठीक है से पिनी. Bahana pu piver ni na kan ke pan piनी yo. Pipet na pan mon na bear kali. Wrong person na pan na pincong sila na. Legalistic pincong sila na. Not reluctantly or under compulsion. Bahana ke toy bor I. Padang ning ekdom hang heran. Elopsan pangkatnya. For God loves a cheerful giver. Arnam ke aning rong pendan pe bang han. Laso aning rong cheerful ke hilarious. Meaning minong ke hilarious. Hilarious bolte ining rong. John golong kang kipikang tung ining kar jo sama se boda hilarious. Laso aning ben sipi nai. Arnam ta aning rong pendan tilo bote chehopik. Apen itum ta ining rong chehop bote ko pusila starting ko ba starting ti ke rap the gi mala siri che ho ke rap ti ini ngoi lam nei bang mal ram tung ke la si aning rong pen dan ki pe bang an na ben chini dang ji je ki pilong bang si jasla he tu mi bimar nam ke ilikon ma ke khoro asa apa senang bi Hastolong kita kalahlo nang topan Allah nang pitu ke si
teng chor si teng chor ko teng bak parok ko ta ro teng bak an ni benar Yesus Kristus menang masih kibun kasi lang sala mga hedongan itu manutin ta mathalai tithes and offering ke itu ko pine obligated la pagalitan ekdom pivek nahi la pagalitan lapen ke arnam ahijume ni pana pipida ibu la tamathari arnam ke kaita ki hinu thek tik bang harani pisu arwi pejang ki me sename phangani bisarni pejang ki plang pik phangani pisu arwi pejang duk pik phanga ani bisar ka hon pa hon si arnam ne phani pipida ibu la ne phanga hijume pipida ibu la so ka phere penta ki pila tagalida nahi. That's not the right attitude. Munda ahok kamatha akechok kamatha ke lelo Abraham ta pivek nahi boleh pil wada men thansi appreciation aning ka rong thekasin ke rong thekasin alam ni pil kan ke lo kan ansi apike Abraham kan anam resume pipigl apen pir theda ada doana po sonsala kan ke kroy doana po alam plan is the father of many nations to sala kan dia kapitul C kaching hon Kristo kote lepen injer to isi atomoso mata ahok atomo rokom dak pososo bahini do asopo behela apo penatum McDonald's ke Amerika sa fast food restaurant ta ni chodam pik hai bari hamburger chodam pork chicken link nama sosili baro ini pokep baro pon tu dulu hamburger sabta chone lo nonge boda chone lo nonge ara kido pik to ele diabetes pasal chone amasi ala so restaurant long damlo ke dan lo masopo bang ke hang ke french fries french fries ke cuma yo yang dah cu apa cu pik le diabetes long le to ke pro tomato sauce chili sauce dan coba tom paling projang lagi masih asoko ban nege french fries cuy besia lang ban french fries nam pilih poisa tak posi pilih amada pi tawar bang bom masih la french fries apo tak cuy masih cuy enono jo ama area dep don't touch my french fries lagi ni ada apa sih kita pi poisa dah apa sih pi aku apa sih kita ni betul lah si ada tu pit terusam usul tu apa kan kita dah pap ke zaman kita usang tinggal orang tinggi kali magalan ठीक lah besar taksi itu lah pan ke pan ke pipeda bak dan ke pipeda anak macam tu betul itu lah nanti tu coba matomon dah anak mana Arni danap sapi, non dakda hai hemen kita ya cek kong mana pilo, arnap sapi. Everything belongs to him. Everything is owned by him. Arnap kian dah dengan arnap bahari ada bentil lah. Boleh usah. Kapal si final challenge nanti panili nanti, kelah. Ini tu kerja macam enak. Kebon boma kebon pema, intang pema deh. Itu kipiah cete enak sejalan. Look at the life of your giving, whether you are spiritually mature or not. Arna mapanang ni akim menai segi pima kali. Ini akar juga lah enam. Aprang si sinang ni arna ki apan ki pijipan poin no Korea. Madang te ahin, agak cuma Ake juga yang boleh tahu orang panang lagi.